Naki sinong giba jengai nakaso silong iwan ng kendong bangwan kesan ya kadau ba kaba iba dan diam nang peta kajat riang tengis kau bagani kalong ka Papua ka babyang ka bangin hirasong bangin yang kawai beteli kumu pat nyutrep bangin demilang sekmat pangkesan inclem yaki political party ke bakar ini yang nang ta kadau ba jong kajai benriam te katu snem lasan pu snem nila compromise ya kare kare solution policy kala ni phai kalau wei jeng kunjungi kalau ke bedum te kala dei ka por ba kan revise no ba ka sarkar kan khot no ya ka meeting khamtam ye di ibadan ba dengan grup kejungi mangin ya mir jingmut mangin pertemai kumbakar solution policy kalau pertama ba ka base ka population kucing don pat te kadail bangin revise lo solution pemerintah tengah kepat pat new trap na keleng ka beri new trap bangin yami ngiliwan sini ban ai mensim ya rangba ba adan ba semut balami akan ko ban satkan te tangkene jingkat pa na kaliang jongi kini pa ba bisur